ب. پرزگریکن جواکی 1. پرزگریکا دستلاتداری و دولتی از نچارم کمیسیوا دست نشان بکم دیروک بقاسی نهایه هرچه همانکی نهاجی دیروکه. هر شهرستانیا نو هلته کار پیشی دکه اوه دیروکه او نها پر زیده جهف قد دکه. او انجام پروپاگاندایه. خواه روا دکه او دخوازه ازل ابد نشان بده. د جیان راستی جواکی ده جهف قطبونن بوی رنگی تننه. خصوصا که دن آته دست نشان کرن اوه دیروک حتی گردونی نه کرن آواکرنا دیروک خوشجهی یانجی تایبت زیده تمعنی ایفاده ناکه. جلورا پرزگریکا دستلاتداری و دولته بر روش خویا آواکرنا پیشی برنگه کی پر کم گوهری پرزگریکا روژامه ایرویا جی. جداتیات نافبری ده جی پارین شرطن زمان و مکان لزیده دکن. وقتا انوه معنی التگینن جداتی و گوهرین بار بکن و پار حقیقت یا شروعین مزیده به. دوید نوا همان فکارین مده بچوک دیتن آنجی گرینگ ندیتنا جداتی و گوهرین و پیشکتنه هبن. محروماینش دیروکا گردونی چه قاسی مروف چافکوری و سرکوری دکه مروف پیشکتنا دیروکی جی وکه تمیج دوباره کرنه پیکته بگره دست جداتی و گوهرین به پار بحسبینه جی او قاسته معنی سرگرتنا راستیه نخوماندناوی. گلکی گرینگه کمرو بوان هر دو شوین ردکسیونیست نخاپه. تثبیتا پیشی امرو دمجاره دستلاتداری و دولت روژامه ایرو ده بکه اوه ده سر جواکه و نوا جواکه ده هر دو جی با آواکی آوارته بونه خودی حجم. حتی به 100 سال شازدمین حکمرانی زیدتر لدروی جواکه همجی به شوی کی چاو لبر و نبن و خطرناک دهات آواکرن. تواهی سردمان شارستانی شاهد گلک شوین بالکش ام بوی رنگیه. وکه شوی فرمی دستلاتداری دولت خط خوین سینور بنازنینی خیز ذکرن. جداهی دولت و جواک چه قاسی باهتا زلال کرن او قاسی زیدتر جل بندا کر هاتی بونی بون. وکه دیارده که نوا جواک خطین دستلاتداری جی زلال بون او خوش هف دهاتن کرن. لهمبری میر سکنا جنه، لهمبری کالو پیران سکنا جوانان، لهمبری سرک عشیر سکنا اندام جرزه ین عشیره، لهمبری نونر دین و مذهبان سکنا جماعتا مؤمنان با آداب و رزگن گلکی زلال هاتبون دیار کرن. جرابون و رونشتنه حتی بتونا دنگوان اوتوریته دستلاتدار و ین مجار ریوبرینه کتاب کته خودی رزق و پیوانان بون. بگومان جبر کو دستلاتداری و دولت هیک کمترین دوی واری ده هودن اوتوریته خو آوا بکن و اوجی تفهم کرن. وان آمورین روا کرنه پرورده و لگوری و خدمت پیشکش کرن. اوتوریته دستلاتداری و دولت شهرستانی اروپای با آوای کی بکوک و گوهری. دوی ده جداهی او بو خو حوجه حس کرن بلز بکوین تواهی شعبین جواکه. مروو که سدم دکاره بحثا دو همان مگهیم بکه. یا پیشی گرسه دهات میتن مزند بو. اگر ریوبری نه هتا مزن کرن میتنکاری و نمشا. چاکو کرین زده بن حوجداری خو بگلک شوانان هنه دستلاتداری و دولت جی حوجداری خو بزیده ریوبری چیدبن. بروکراسی دولت یا زده نپخی و ورمی و دیارده پشتراست که. دوی مروف هزا پاراستن یا بریوبری یا لدیجی ایریشنج دروشی لوی زده بکه. او هزا نعیتی ده تپساندنا جواک ده جی خودی پاره. شران تمی بروکراسی درخستنه هوله. آرتش بخور رخصنا بروکراتیکا هری مزنه. هیمانا دویمین سروخت بون و برخودانا جواکه که هر دچه زده ده به. جبر که جواکا اوروپای هم با آوه که هورو کور متینکاری ندیتیه هم جی تمیل برخودایه گریه که آواکنن دستلاتداری دولت مزن بن بگوده بن. تکوشینا برجوازیه لدیجی آریستوکراسیه تکوشینا چینا کارکر لدیجی هر دیان ناچار کریه کل اوروپای آواکرنا دستلاتداری و دولت هورو کور به. د دیروکه د بورژوا بلکې چې جاره پیشي وکه چینا ناوین د بد دولت اف جی د ستاتویا د سلطداری او دولت ده ګهرتنه که مزندکه کتله که جناوا جواک درکتی د بد دولت جلورا بویرا د سلطداری یا زیده به ناچار هتی هشتن کو خودناوا جواک ده بری خصم بکه بورژوازی چینبونه که مزنه جلورا جدر و نکار خلصر د سلطداری او دولت حکمران بکه خو چی قاسی بکه د دولت اشکره کو ودناوا جواک در ریل شروکه دیارده یا جره شر چینی ته گوتن و راستی اشکره دکه لیبرالیزمو که ایدئولوژیا بورژوای جبو جوی پرزګری کې را چارەسری بینه بروش ستیر کاند بینه
لددما بهری ده یا قومی بهتر مزنبونا دستلاتداری و دولت و کانسربونا بروکراتیک بو. د جواکه ده دستلاتداری و دولت چه قاسی مزن ببن، افتوی معنی دوی جواکه ده شر نافخویی هیه. د جواکه اوروپای ده پرزگریکا بنگهین آش دسپیکه و قومی بوی رنگی پیکاتیه. تکوشینا مزن آجبو دستورا بنگهین دموکراسی، کومار، سوسیالیزم و آنارشیزم به شواز پیکاتنا دستلاتداری و دولت و جنیز و تکل داره. بر روجامه ایرو و چاره هری هجا هاتیه دیتن اوه مافن بنگهین ان مروان برزکن دستورا بنگهین مسوگر کرن سردستی حقوق و دموکراسیه. جه چاره سریه که ماینده زدتر دولت و جواک ناچارتین هشتن لسر دستلاتداری لحو بکن و بوی آوائی حودای پوشون مزن ام بریل داوی بینهشتن. دوی روشه ده پرزگریکا دستلاتداری و دولت نهاتیه چاره سر کرن به تنه کرن روشه که کارب دوام بکه. امداما جنیز و المجاری بنیرن امی ببینن به ملیتگیری، جنسیت پارێزی، دیندارتی و زانستپەرستیên جور به جور civak bi desthilatdarî û dewletê re xistine zikhev, ango bi paradigmaya her kes hem desthilatdarî û hem civak e, hem dewlet û hem civak e, xwestine dewleta netewê dewam bikin. Bi vî awayî di hundir de şerê Çînî hatiye tepsandin. Li dijî derve jî pozisyona parastinê timî hişyar hatiye hiştin û bi vî awayî ji burjûwayê we yê ku ji dewleta netewê re çareserî dîtiye. Li nava dinyayê ev hatiye ceribandin û yek ji wan rêbazên serekê ye ku ji çareseriyê zêdetir rêbazeke tepsandinê ye. Dewleta netewê bixwe wexta herî zêde dibe desthilatdarî û dewlet cewherê wê yê faşîzmê derdikeve holê û ev jî bawayekî eşkere di faşîzma Alman da hat dîtin. Mînaka pêşiya dewleta netewê di pêvajoya berxwedana Hollanda û Ingilistanê li dijî împaratoriya Spanî de xwe nîşanda. Dewleta netewê tevahiya civakê li dijî hêza derve seferber dike û bi vî awayî bihaneya xwerewakirinê de afirîne. Pêşteçûna ber bi civaka neteweyî ve pêşî hinekî xwedî hêmanên erênî bû. Lê hêz dema derketina wê de wezîfeya wê ya veşartina zordestî û mêtinkariya Çînî eşkere bû. Ji sedî sed etîketa Çîna burjwayê li ser dewleta netewê heye. Modela dewletê ya wê Çîn ye. Paşê seferên Napolyon ev model li Fransayê bihêstir kir û bû sedem li nava Ewropayê belav be. Paşvemayîna burjuwaziya Alman û İtalyan û zehmetiyên wan ên diwarê yekîtiyê de polîtikayên hê milliyetgir bixweranîn. Dagirkeriyên ji derve berxwedanên arîstokrasiyê û Çîna karker ji hundir ve burjuwazî naçarî ber bi modeleke dewletê ya zêde şoven û milliyetgir vebir. Têkçûn û pêxîrtengiyê di serî de Alman û İtalyayê gelek welat ber bi dualîteya yan şoreşa civakî yan jî faşîzmê vebirin. Ya bi serket modela dewletê ya faşîst bû, belkî yên weke Hitler û Mussolini têk çûn li sîstema wan bi serket. Dewleta netewê bixwe ew e, civakê bi dewletê re, dewletê bi civakê re wek hev dikin û wisa tarîf dikin. Ji xwe ev jî tarîfa faşîzmê ye. Bi awayekî xwezayî ne dewlet dibe civak, ne jî civak dikare be dewlet. Bibe îdayên îdeolojiyên totalîter dikarin wisa bin. Rengê faşîst evan propagandayan têzanîn. Faşîzm weke şêweyekî dewletê her tim ji bo liberalîzma burjwayê kevirê çarxoziyê li serê goşeyê cihê xwe heye. Şêweyê rêveberiyê ye demên pêxîrtengiyê ye. Wexta ku pêxîrtengî binyewî be, şêweyê rêveberiyê jî binyewî ye. Navê rêveberiyê dewleta netewê ye. Pêxîrtengiya serdema finans kapitalê derketiye asta herî jor. Di roja me ya îro de dewleta yekdestariya kapitalîst a diwarê global de derketiye asta herî jor jî di dema xwe ya zordar û paşverû de bi giştî faşîst e. Her çi qasî behsa hilweşîna dewleta netewê tê kirin jî heke mirov îddia bike ku ya li şûna wê tê avakirin demokrasiyê ev ê safik dîbe. Belkî jî hem globaliya makro hem pêkhatinê siyasî yên faşîst yên mîkro yên xwe jî di rojevê de ne. Bûyerên rojhilata navîn, Asya navîn û Qafqasyayê diqewmin balkêşin. Başûrê Amerîkayê û Afrika li ber ceribandinê nû ne. Ewropa dixwaze bi berredînê ji faşîzma dewleta netewê derkeve. Li Rusya û Çînê wê çi biqewime nediyar e. Hegemonê süper dewletên yekbûyên Amerîkayê bi her şêweyê dewletê re di nava danûstendinê de ye. Eşkere ye ku pirsgirêka desthilatdarî û dewletê di yek ji demên xwe yên herî giran de ye. Dualîteya yan şoreşa demokratîk an jî faşîzm bi awayekî girîng di rojevê de ye. Bi tevahî rêxistiniyên herêmî û navendî, yên netewên yekbûy, yên sîstemê kêrhatî nabin. Kapitala finansê di dîrokê de bi awayekî nedîtî duwarê global de derketiye asta herî jor
و برولا بش سرمایه هری زده پیخیرتنگی هارد که رادبه. یک دستاری سرمایه فینانس دوار عسکری و سیاسی ده معنی شرکی زده لدیجی جواکه. لگلگ برین دنیای راستیا پیکته بیویرنگیه. جپیخیرتنگی آواهی سیستما دنیای و کیجان پیکاتنین سیاسی و اکونومی درکوین مروه نب کهانته بلی با آست خباتن انتلیکتویل سیاسی و اخلاقی دکاره دیار بکه. د سردما کاپیتالا فینانسه ده که سرمایه هری فرازیه یا مدرنیته کاپیتالیسته جواک بقاسی که دت دما دیرو که ده نبویه به جهودکتنی را روبرویه. چاویم پولیتیک و اخلاقی جواک هاتنه پارچه پارچه کرن. یا پیکته دیارده که جواکیه که مروف دکاره وکه قرکرنا جواک بناو بکه و جتواهی قرکرنان گرانتره. سروریا مدیا سرمایه فرازیه دروشا سیلحه که ولیده جشر جهانی دویمین گرانتر قرکرنا جواک دایه برخواه. توپین خواه ملیتگیری، دینداریتی، جنسیت پارزی، زانس پرستی و هنرمندی تواهی 24 ساعتین روژه ور بسر جواک ده تاقینه به بیولی رتینه مالهمبری وان سیلح مدیا و برگری و پاراستنا جواک چاوره کرن. مدیا جی با آوه کمینا دویمین عقل آنالیتیک لسر جواک فونکسیونله. چاک و عقل آنالیتیک بسر خو باش آنجی خراب نینه مدیا جی بسر خو آموره کی نوتره و که هر سیلح یوی بکار بینه رولاوی دیاردکه. هزین هگومونیک چاک و هر تم خودی سیلح به باندور بون لسر سیلح مدیا جی هزا سردستن. جبر که مدیا مینا دویمین عقل آنالیتیک بکارتینن دواره به تاثیر کرنا هزا برخودان یا جواک دجی گلکی باندورن. به وسیله جواکا فرازی تیاوا کرن. جواکا فرازی شیوه کیدن اقرکرنا جواکه. مرو دکار دولتانه توجی وکه یک شیوه اقرکرنا جواکه به حسبینه. به هر دو شیوه انجی جواکه جواکبونه دردخن دکن آموره کی یک دستاریه که چاوا بر بدن پیشی ولید مشه. بقاسی که مرو خوزه جواکی بچوک ببینه به تهلوکه درخستنا جواکه جواکبونه جی ده معنی تهلوکه که ولو کسینو رو دیار نینه و دلیل هر جور تهلوکه وکری تهشتن. سردما یک دستاری فرازیه جی مینا سرمایه فینانس به جواکا جواکبونه درکتیه دکاره هبونه خو پیک بینه. هر دو جی ده همان دمه ده درکتنه هوله و اف جی خبر نینه. یک بیادن را تکیلیا خوهیه. جواکاش جواکبونه هاتیه درخستن آ دولتانه توه و جواکا مدیا جره درخستیه به تمامی جواکن تکچوینه و هولدن سر خربین وان تشتندن آوا بکن. هیچ شک و گمان ته دنینه که ام دو سردما جواکا که بوی رنگیدنه. جواکا ام ته دنه بتنه جواکا هری به پرزگره که ده همان دمه ده ام دناوا جواکا کولی دنه که تو تشتی نکاره بده فرده خواه. جواکن ام دناوا وان ده بتنه چاوی خوین اخلاقی و پولیتیک جدست ندانه. هبون آوان جید تحلوکه ده نه به پرزگره کان به تحلوکه یا قرکرنی را روبرونه. اگر در روژامه ایرو ده پرزگره تیوی همو هزا زانستی مسیوا مزن و کانسرواری دبن و دمی قرکرنا جواکه نه ادعایه که تحلوکه که راستیه. ده ادعا کرن که ده سلاداری دولتا نتوه برگری و پاراستنا جواکه دکه. هری زیده جواک بوید خوابه و افشی دهله که تحلوکه گاو بگاو پیک بی. جواک بتنی نه به پرزگری کان ره به قرکرنی ره روبرویه.